Omyaka igana 10 yorambaga tuzayo okurabura abakristaayo okwetantariituma n'obu oburiisa bwa busubo bwaba nibusibura omuriisa wabo bwanyuma y'omureeberezi wa Western Core Diocese Sabiti ibiri ezihingwire kurugayo hakatamu empindahinduka nk'omuringo gumwe ogw'okuhisya obuheereza aho kyashoboroka kurungi kw'omunyeituma n'eihari ebyabiba nibyasharuura ahatari buhangazi n'okubagana ebirungi. Reverend Amon tumusiime nk'omuriisa otwire naheereza oburiisa bwa busubo atwairwe Kaburenje omu Bushenyi omu kuburira kwe yayehanangiriza abakristaayo okwebembeza rukundo. Kagere mubiro okate njirirozeho abarura ukabanda tesika ukadalitaka leba oga mwawure leba muleta su na tika huko fanati Reverend tumusiime yashoborera tayari ekimubasiise munonga okukorera omu buriisa bwa busubo obwabaire nibumanywa nk'obw'entaro. Busubo yamanywa nk'oburiisa bw'obutaburi bw'entaro abantu batakukundana okwangana mukati ntusiima Ruhanga ebitwerire n'embabazi za Ruhanga akankanye nk'omuntu nkajya n'obwenge bwanjye ningachi n'embabazi za Ruhanga kutubasa bakatushabira bagenzi bitu kandi tusima n'omureeberezi. Omu myaka 3 eyabaire yahitya ayenegyeize eby'obwegyese yiguraho amakanisa agandi yayamba abeebembezi okucendeeza obushuma bw'amatungo obwabaire bwateeka mushekye omu Rukashozi okurundaana enfaakazi hamwe n'ebindi ebi yahiga abakristaayo obutabikwatijaga. Gashakwa Gerard tugume omu Rushemba.